waday adukke ya atikke waday patinggana temaid habu matu wenu mamugawon itunluta di padung hinanu anu mango hinanak sapa indani yamate inan mapa ya umat po hinan sabsabo mapmapod an mango ngemadi met kaya menanano maid hamun nanano ituluta anamin ya mauma anwaday pokpok na atikenan biyak ituluta pinapintas kinagawapo dayaw yanan ginao ang namin yaman patinggad at tunluta yang nanbiyag aging na Kristo anon rugi at kalbaryo ya edad na ibiyag taon tatago maid amon nanano itunluta ang namin ya mauma anwaday pokpok na atikenan biyak ituluta ot adiya mamun babawi ikimuluga adwani tewaday pitaguan iindani no bumaketa ya lumakayaan lumapupog di biyag itunluta yawa